Hallelujah. Yaphila inkosi bazalwane. Hallelujah. Muhle kakhulu empilweni zethu ngaso sonke isikhathi. Amen bazalwane. Kukhulu kumbonga bazalwane. I was just reflecting nje namhlanje ekuseni. Amen bazalwane. Ngibheka nje okuningi uNkulunkulu okuhle asenzela khona njalo. Amen bazalwane. Angiyena ke umuntu wama resolutions. Amen bazalwane. Kodwa enhlizweni yami ke kwahlala nje into ethi akuthatha isikhathi ubheke unyaka osodlule. Amen bazalwane. As we are drawing towards the end of the year, amen bazalwane. Kuhle ukusithatha nje isikhathi ubheke ukuthi unyaka mawuqala bekikuphi. Amen bazalwane. Ngikuphi manje lapho ngikhona. Hallelujah. Ubheke izimo mhlambe odlule nakuzo. Amen bazalwane. Ezimnandi nezingemnandi. Amen bazalwane. Hallelujah. Ngoba sike siqhubeke kwesinye isikhathi uma ngabe uyibheke impilo yakho okugama kakhulu yiloko kubi. Amen bazalwane. Kungenzeka izinto ezo5 ezinhle kodwa ngokuvela kweyodwa embi. Uthi wena mangabe ubheka umuntu mangabe kubuza ukuthi konjani unyaka wakho njengoba sowuphela uthi ibobheda. Amen bazalwane. Amen. Hallelujah. Kanti kuhle ukuyibala izibusiso. Hallelujah. Ngiyawuthanda lo mhlabelelo othi mhla ukhathazeka emhlabeni. Hallelujah. Hallelujah. Uthi uhlushiwe aphelile amandla. Hallelujah. Kodwa ngithanda lapho esithi khona bala izibusiso aziningi na. Bese ubanga inkosi ngayo. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Khona lapho efika khona ethi uthwesiwe umthwalo osindayo na. Athi siyasinda isiphambano sakho na. Amen bazalwane. Amen. Hallelujah. Kodwa thi noma kunjalo kodwa nansi into enhle ukuthi yenze noma kunjalo athi bala izibusiso zakho. Amen. Athi aziningi na. Amen bazalwane. Ngoba umuntu uma ngabe usibala isibusiso sakho ufuna ngathi ungasibala ngamaminiti. Amen bazalwane. Wazi kahle ukuthi in each and every minute kukhona isigameko esenzakalayo emhlabeni. Amen bazalwane. Every minute siphila emhlabeni kukhona abantu abadlulayo emhlabeni. Amen bazalwane. Kodwa nabo uNkulunkulu usasigcinile nawe uNkulunkulu usagcinile. Amen bazalwane. Hallelujah. Ngoba uyarobha usathane bazalwane. Kuthi ungaba nezinto eziningi ezenzakalayo bese azokhumbuza nje le eyi1 engahambanga kahle. Amen bazalwane. Kanti thina uma ngabe sikholwa singabantwana kaNkulunkulu into ekufanele ukuthi siyiqonde njalo ukuthi uNkulunkulu wethu created seasons. Amen bazalwane. Ingakho mayofunda the book of Proverbs it is a time and a season for everything that is under the sun. Amen bazalwane. Ukhona isikhathi sokutshala bese kube khona isikhathi sokuvuna. Amen bazalwane.
isikhathi sokuthokoza bese kube khona isikhathi sokukhala. Amen bazalwane. Ngoba uNkulunkulu uma ngabe edala, he created 4 seasons. Amen bazalwane. Ize noma esikhathini esiphila kuso manje for various reasons sekhona ukudideka ukuthi sikuyiphi isizini. Amen bazalwane. Ngenxa yokwenzeka kwezinto sekuvele kubande lesize sithatha manje amakhulu kanti bekufanele ngabe springtime. Amen bazalwane. Kanti uNkulunkulu ekudaleni noma ekuhlakanipheni kwakhe uNkulunkulu uyimisile izikhathi nezikhathi, times and seasons. Amen bazalwane. And when he established times and seasons uNkulunkulu wayenzela ukuthi izinto azibalance kanjalo lempilo yomuntu ikufanele ukuthi ibalance. Amen bazalwane. Amen. Hallelujah. Ngoba when you look at isikhathi sesama iningi labantu bayithanda isama. Amen bazalwane. Ngoba the sun is out, the skies are blue. Njoba siqala ukuphithizela la inenxa yakho lokho. Besikhonza in winter kube ngathi thina sodwa la. Kodwa manje sikaqala ukuphithizela, people bayikhipha yashisa isikhathi sokuthokoza. Amen bazalwane. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ziningi ke izinto ezenzakalayo insama ezintokozo. Amen bazalwane. Noma eziveza okuhle, even nature iyathokoza ngesama. Amen bazalwane. Ngoba in summer even the trees bloom. Neighbor ziveza ubuhle bazo because it is summer. Amen bazalwane. Kodwa ukuthi makuhamba isikhathi with the changing of the seasons. Amen bazalwane. Amen. Bese ziyaqala ziyabona. Akathake amakabunga ezihlahla. Amen bazalwane. Amen. Hallelujah. It is the not so nice season. Amen bazalwane. Those are the seasons lapho mase ingena kahle uma ngena phakathi kobusika and you look at the trees kuba ngathi sifile. Amen bazalwane. Because it has no leaves. When you look at it from a distance kuba ngathi akusekho ukuphila. Futhi mawusibheka from a distance uke kube ngathi ayisekho into enhle nesangavela out of that tree. Amen bazalwane. Hallelujah. Kanti kuyibalance uNkulunkulu abalance ngayo the ecosystem. Amen bazalwane. Hallelujah. Ngoba kuyadinga ukuthi kufike ama seasons adedelane. Amen bazalwane. Ukuze icycle yokuphila ikwazi ukuqhubeka futhi ikwazi ukusustaineka. Amen bazalwane. Hallelujah. Nazo even the trees ziqale ziblume ebese zikwazi ukuproduce ama fruits. Amen bazalwane. If it was to ever happen ukuthi zingaqale zibune, amen bazalwane, there would never be a transition between the seasons. Amen bazalwane. Lapho zikwazi ukutransition khona between ukungatheli nokuthela. Amen bazalwane. Ngeke kwenze ukuthi kuhambe kufike lapho khona siqalisela phansi icycle yokuproduce. Amen bazalwane. Hallelujah. Kanjalo ke nasempilweni zethu singabantwana bakaNkulunkulu. We go through different seasons. Amen bazalwane. Hallelujah. Futhi ama seasons uNkulunkulu ahambisa abantwana bakhe kuwo awafani. Amen bazalwane. Futhi awaqondani neyomunye isizini. Yoba lenkinga uma ngabe uphila bese usebenza ngokulunguza kamakhelwane. Amen bazalwane. Ngoba uyothola kamakhelwane ukuthi isama kanti ngapha kuwe it's winter. Amen bazalwane. Hallelujah. Kanti kuhle
ukuthi umzalwane ngaso sonke isikhathi akwazi ukuthi ahlale enoqonda kwesikhathi uNkulunkulu ammisele sona. Amen bazalwane. Hallelujah. 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 Ufanelwe Hosiyena Owanqo Elati ufanelwe bengithanda ukuthi sibuke namhlanje bese ngokusizwa inkosi sizothandaza. Hallelujah.
Sizofunda nje encwadini uMahebe chapter number 10. Bekunento nje uNkulunkulu ayixoxa enhlizweni yami nje kulezi insuku. Amen bazalwane. Wake wathi umunye umprofeti eloba eBhayibhelini wayesethi yena ukulunga kwethu kwafana nezidwedwe ezibolileyo. Amen bazalwane. Amen. Ebheka ukulunga uNkulunkulu akumisile bese yaqhathanisa nokulunga kwabantu. Amen bazalwane. Hallelujah. Ngoba kukhona izinto bazalwane ekudinga ukuthi uma sikholwa sinake ukuthi ukumkhonza uNkulunkulu akusiyinto eyenzeka ngokwamandla omuntu. Ukukhonza uNkulunkulu akusiyinto eyenzeka mhlawumbe ngokwe-ability yomuntu, akuncikile kwe-ability yomuntu. Amen bazalwane. Njengoba ungancikile kwi-ability nasekulungeni nasekucabangeni komuntu. Amen bazalwane. Kubalulekile kakhulu ukuthi sibe abantu abakulangazelelayo nabakulwelayo njalo ukuyiqondanisa nokulunga kaNkulunkulu. Amen bazalwane. Hallelujah. Uthi-ke uApostle Paul ngelinye ilanga ebhala ngama-Israelites uthi ngokuba bengakwazi ukulunga kaNkulunkulu bafuna ukuyimisela okwabo ukulunga. Amen bazalwane. Which is something that is very dangerous. Amen bazalwane. Ngoba umuntu kuyiqiniso ukuthi akanalo izulu. Amen bazalwane. Okusho ukuthi ukukhonza komuntu uma ngabe bekuyothokozisa umuntu, it is going to create a very serious problem ngoba umuntu noma angathokoza noma ukukhonza kwakhe bekungaphelele kumthokoziseni yena, it still will not serve the purpose. Amen bazalwane. Ngoba i-purpose yokumkhonza uNkulunkulu ukuthokozisa uNkulunkulu. Amen bazalwane. Hallelujah. Amen. Esikhathini esiphila kuso ke kukhona ama-challenge noma i-challenge esike sihlangabezane nayo singabantwana bakaNkulunkulu. Amen bazalwane. Where we are at odds with our better nature. Bazokhumbula bazalwane ukuthi besifunda last lathi lona iBhayibheli siyeza isikhathi lapho abantu bayoba ngabantu abathanda ubumnandi nabathanda ukuthokoza nabayithanda bona kunoNkulunkulu nabathanda imali. Amen bazalwane. Ngoba ziningi izinto esikhathini esiphila kuzo ezi-hyper personalized. Amen bazalwane. Zize zifike ngisho ekukhonzeni. Amen bazalwane. Abashumayeli bakulesikhathi they are in serious trouble eyokuthi whenever they preach, amen bazalwane, they have to hyper personalize the message abayishumayelayo ngoba otherwise if they do not personalize it angeke babuye bazalwane next week. Amen bazalwane. Amen. Bayabhoreka abantu mangabe kufundwa ngoNkulunkulu. Amen bazalwane. Uma kuzokhulunywa nje kufundiswe ngoNkulunkulu umuntu vele abhoreke nje athi ngisiza ngani lento. Ngifuna mina ukwazi ukuthi ngibusiseke kangakanani. Amen bazalwane. Ngifuna mina ukwazi ukuthi amahle kangakanani amacebo uNkulunkulu anawo ngami. Amen bazalwane. Bese kuyaguqulwa ke ukushinyela kwevangeli uNkulunkulu alimisile elisindisayo nelahlukanisela umuntu ukukhanya nobumnyama. Bese kusale ivangeli eligxile ekuthokoziseni imizwa yomuntu. Amen bazalwane. Hallelujah. So behlala indaba ke enhlizweni yami. Amen bazalwane. Ephendula
Ngizophendula umbuzo wokulunga. Amen bazalwane. Ukulunga noma unjani umuntu olungile emehlweni kaNkulunkulu. Hallelujah. Noma yiziphi izinto by God's definition echaza umuntu olungile. Amen bazalwane. Hallelujah. 38. Hebrews chapter 11 verse 38. Yes, Hebrews 10. 10, yes, verse 38. Epha olungileyo wami uyakuphila ngokukholwa. Olungileyo wami uyakuphila ngokukholwa. Amen bazalwane. Amen. Hallelujah. Amen. Impilo yomuntu olungile kwaNkulunkulu ibonakala ngokuthi uphila ngayiphi indlela. Amen bazalwane. Umuntu ongolungileyo kwaNkulunkulu ubonakala ngokuthi ekuphileni kwakhe they live only by faith. Amen bazalwane. Amen. Ayikho enye into empilweni yakhe ancike noma abambelele kuyo ngaphandle kokukholwa. Ekhona amathemba emhlabeni abantu abathembele kuwo, zikhona izinto abantu ababambelele kuzo eziphathekayo. Amen bazalwane. Amen. Kodwa lithi olungileyo yena uphila ngani? Amen bazalwane. Hallelujah. Akukho kunye ukuphila akwaziyo na imisela khona kuphela ukuthi enze njani. Hallelujah. Qhubeka mfethu. Kepha olungileyo wami uyaphila ngokukholwa. Yeah. Kepha uma ehlehla nyuvane umphefumulo wami awunakuthokoza ngaye. Kodwa uma lo muntu ophila ngokukholwa ehlehlela nyuvane, amen bazalwane. Amen bazalwane. Ngicela umunye afundele ngesingisi. But my righteous ones will live by faith. They will live by faith, yes. And I take no pleasure in the one who shrinks back. I take no pleasure in the one who shrinks back. Amen bazalwane. Amen. Hallelujah. Amen. Uthi angithokozi ngalowo ohlehlela nyovane. Amen bazalwane. Ngoba uma ngabe umuntu ephila ngokholwa angazini lento ayipositionizayo umpostoli Paul uma ngabe noma olobayo incwadi yamaHebheru uma ngabe silobela ngalokho. Engathi they are preemptive of izinto ezivelela olungileyo, izinto ezivelela ophila ngokholwa. Amen bazalwane. Ngoba ukuphila ngokholwa noma ke sihlele emuva, ukholwa is not receiving information. Hallelujah. Amen. Ukholwa akusikhona ukwemukela ulwazi, kodwa ukholwa kubonakala ekuphileni komuntu. Amen bazalwane. Uma bengizothi mina kuwe njengoba ilanga libalele kanje uthi I want to take a walk ngecolonnade, ngithi mina izulu lizona. Amen bazalwane. Ukuthi you have received noma uyikholiwe into engishoyo akubonakali ngokuthi uvume ukuthi okay. Amen bazalwane. Kodwa kuyobonakala ngokuthi uma ngabe uphuma ngesiphi isimo. How does the information you have received influence your decisions and everything that you do?
But if you receive information and you acknowledge it, but ukuhamba kwakho uveza ukuthi le information ohambi ngayo kusho ukuthini ke awuyikholwana. Amen bazalwane. Kodwa uNkulunkulu into ayilindele emntwini ukuthi uma ngabe receive a piece of information from God, it becomes their staple. Yaguquka le information ibe ngukuphila kwabo. Akasahambi ngezinye izinto kodwa uhamba ngalezi zinto ayireceive. Hallelujah. Ulungileyo wami uyophila ngokukholwa. Amen bazalwane. Umisa ukholwa uNkulunkulu asimisele khona as a foundation yokuphila komuntu. Amen bazalwane. Usethi kodwa angithokozi ngohlehlela nyovane. Angithi bazalwane ukholwa uma ngithi kuwe mina ilanga libalele unibone vele ilanga libalele awudingi ukukholwa lento engishoyo. Amen bazalwane. Amen. Uma ngithi mina le ndwangu imnyama kanti nawe uyayibona ukuthi imnyama, you do not need faith in order for you ukuthi uqonde noma ukumukela ukuthi le ndwangu imnyama. You just need an interpretation nje imbala ukuthi wafunda mhlawumbe crash wathi umnyama nje umbalo nje unje. Amen bazalwane. Hallelujah. Yingakho sibuzwa ngelinye ilanga uNkulunkulu elithi iBhayibheli wathi noma uJesu elithi iBhayibheli wathi uma ngabe esevukile kwabafileyo. Amen bazalwane. Wabese wabonakala kwabanye babafundi bakhe. Esebonakele uJesu kwabanye babafundi bakhe bahamba ngaphambili bayo report ukuthi ngempela uJesu uvukile. Amen bazalwane. Amen. Kodwa lithi iBhayibheli sebeshilo abanye bakholwa kodwa omunye akakholwana. Hallelujah. Lithi iBhayibheli uThomas akakholwanga izwi ababemtshele lona. Amen bazalwane. Akakholwanga ngisho sembona emiphambi kwakhe. Amen bazalwane. Kodwa wathi uThomas inkosi anifake, I want to stick my fingers in your wounds so that ngizoba nesiqiniseko ngempela ukuthi wena lo miphambi kwami inkosi. Hallelujah. Wayefikelwe ukungakholwa ngoba i-information wayereceive ethi lo Jesu njengoba efa uzovuka. Kodwa wathi mangabe sevukile ikhona i-information yokuthi uJesu uzovuka kodwa akayikholwanga. Amen bazalwane. Ngoba the presence of information is not equals to faith. Okusho ukuthi ngamanye amazwi noma ungalazi iBhayibheli from cover to cover kodwa leyo nto ayisho ukuthi uyakholwa. Hallelujah. Amen. Ayisho ukuthi uyakholwa leyo nto. The proof is in the pudding. The proof is ekwenzeni kwakho, ekhambeni kwakho, ekuyiphatheni kwakho. Amen bazalwane. Ngoba indlela owenza ngayo izinto iyona eyohamba ngaphambili. Amen bazalwane. Iyofakaza ukuthi uyakholwa lo muntu. Amen bazalwane. Uma iBhayibheli noma uJesu esichallenge athi mina ningokukhanya kwezwe. Amen bazalwane. Athi umuntu akasikhanyisa isibane noma akasokhela isibane bese esifake ngaphansi kwetafula kodwa usithatha asibeke ngaphezu kwetafula. Amen bazalwane. Usethi yena ke makube njalo ke
khona kini. Let your light so shine. Amen bazalwane. Ukuze abantu badumise uNkulunkulu wenu. How do you let your light shine? By living out ukholwa kwakho. Letting your light shine is not standing in a corner. Uphethe iBhayibheli ushumayela. That is not letting your light shine. Amen bazalwane. Ukushumayela is one of the things ezibalekile noma ukubizela abantu kuJesu is one of the things ezibalekile ekufanele ukuthi wonke umuntu ayenze, but do not interpret that as ukukhanya kwakho. Ukukhanya kwakho kusethenini usulumukelile izwi likaNkulunkulu. Live by it. Hallelujah. Phila ngalo izwi likaNkulunkulu. Uthi ke angithokozike kodwa ngohlehlela nyovane. I am not pleased with one who shrinks back. Amen bazalwane. Ukhanda isithombe lapha sokungathi uma ngabe ukholwa. Amen bazalwane. There is going to be izinto eziphikisana nokholwa. Ngoba lokukholwa angithi kuyinto engabonakali. Amen bazalwane. Hallelujah. Besachaza indaba kaThomas ukuthi lithi iBhayibheli ngempela wathi mangabe efika uJesu wayifaka isandla wayemaye khona ngempela uye. Hallelujah. Usethi uJesu kodwa ke ukholwa manje ngoba usufake izandla zakhe emanxebeni, kodwa ke kusukela manje babusisiwe abayokholwa bengabonanga. Babusisiwe abayokholwa bengabonanga. Ngoba lento yokholwa iphikisana ne-sense of logic. Ukholwa is one of the most illogical things umuntu angazenza. Amen bazalwane. Amen. Ngoba yinto ethi ikholwe noma ithathe ungenayo physical evidence. Chapter 11 verse 1. Ithathe lento ungenayo physical evidence. Ingekho into ethi nanti iBhayibheli. Hallelujah. Ingekho ithi nanti lapha lento engikhuluma ngayo. Bese uyithathe wena uyibukele. Hallelujah. Hallelujah. Qhubeka mfethu. Verse 1. Chapter 11 verse 1 maybe. Kepha ukholwa kunguqiniseka ngezinto ezithenjwayo. Ukholwa kunguqiniseka ngezinto ezithenjwayo. Can I get an English version? Faith is the confidence that what we hope for will actually happen. Faith is the confidence that what we hope for will actually happen. Yeah. Now faith is the assurance, a title deed, confirmation of the things hoped for. Now faith is the assurance. Hallelujah. Ngiyithanda le title deed. Amen bazalwane. Amen. Ngoba i-title deed i-proof eyokuthi I'm a homeowner. Amen bazalwane. Uma ngumuntu oyi-homeowner, isiqiniseko sokuthi lo muzi ngiyawu-owner i-title deed. Amen bazalwane. Amen. Noma bengafika abantu bathi bafuna ukumkhipha la endlini, ngilento eqinisekisayo ukuthi le ndlu lena ingeyami. Amen. Ngoba what? I have a title deed. Hallelujah. Amen. Ukukholwa kunguqiniseka ngezinto ezithenjwayo. Ngithi ngisathembile ngento ngibe sengiphethe isiqiniseko ngayo. Hallelujah bazalwane.
ngithi ngisayifisa into kodwa ngibe sengiyiphethe isiqiniseko sayo. Ngithi ngisayikhulekela kodwa ngibe sengimbonga uNkulunkulu ukuthi sengitholile ngoba ngine-title deed yayo. Hallelujah. Hallelujah. Ukholwa. Amen bazalwane. It is not merely receiving information but ingoqiniseka. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Yabona uqiniseka kusho ngisho ukholwe amen bazalwane ngangokuthi njengoba imoto yami bengaphandle nginesiqiniseko sokuthi yami le moto bengaphandle amen bazalwane Amen. anginako ukungabaza ngayo amen bazalwane yona ke ngoba ngiyayibona ukusho ukuthi angidingi ukukholwa amen bazalwane Amen. kodwa ukukholwa ukuthi ingekho ayamazi ukuba ngizwe nabazalwane ingekho kodwa ngibe nesiqiniseko ngathi hallelujah hallelujah Amen. yabona uma uunderstanda ukukholwa ngalendlela kwenza ukuthi ngisho nokuthandaza kuba lula amen bazalwane nokuthandaza kuba lula ngoba uthi usathandaza ngento ube already usunesiqiniseko ngayo. Why? Because you have faith. Hallelujah. Qhubeka babunyathi uyivale bazalwane. Kepha ukholwa kungukuqiniseka ngezinto ezithenjwayo kuyiqiniso ngezinto ezingabonwa. Zithi zingabonwa kodwa sibe neqiniso ngazo. Sithi singamboni kodwa sibe neqiniso ngaye. Amen. Hallelujah. Sithi singakaze simbone uJesu kodwa sibe nesiqiniseko ukuthi uJesu indodana kaNkulunkulu ezelwe yodwa eyehla yeze emhlabeni yayembathi inyama bayithatha bayibethela esiphambanweni bayivalela ethuneni but after 3 days he rose again. Amen. Wasiyavuka emva kwensuku ezintathu. Amen. Unjani umlungu angazi umuntu omnyama angazi. Why? Ngoba akaze ngimbone kodwa ngiyamazi. Ngoba nginoqiniseka ngineqiniso ngalo muntu ongabonwa. Amen. Kusukela manje babusisiwe abayokholwa bengabonanga. Hallelujah. Hallelujah. Sithi singambonanga ayibazalwane. Ukhona isibusiso ngokholwa bazalwane. Ukhona isibusiso nje esiza ngako nje lokukholwa. Hallelujah. Hallelujah. Oh mighty Jesus. Awuqhubeke baba. Ngokuba okhokho bafakazelwa ngakho. Ngokukholwa siqonda ukuthi izwe lonke ladatshulwa ngezwi likaNkulunkulu. Okhokho bafakazelwa ngakho. Hallelujah. Amen. Ukhona abantu bayiqhubeka lencwadi iyachaza abazalwane. Labantu ekhulunywa ngawo makuthiwa okhokho. Amen bazalwane. Yoqala kuNowa kuthiwa uNowa ngenxa yokukholwa wawakha umkhumbi. Amen. Ngoba he received the word that said there's a great rain that is coming Noah.
yakha umkhumbi, wabheka mhlambe ngaphandle wathi angiliboni ngisho nefe elilodwa. Amen bazalwane. Ngiyacabanga ngisho ngathiwa zayiloko ifika imvula ebhizi, kodwa wayevele bona Taibo ingani lesi siyazi meqhamuka ngapha izoshesha idlule, meqhamuka ngapha mhlawumbe izokwenza ukuthi eyiphi ke le mvula ekuthiwa is a great rain. Amen bazalwane. But he persisted. Wayenza into bekuthiwe akayenze kungekabonakali lutho. Hallelujah. Namhlanje ufakazelwa njengomuntu owenze njani owakhona. Hallelujah. 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 Khona lo mhlabeleli angathi umhlabeleli ngoba it's a song, not umhlabeleli. Hallelujah. But the Spirit lead me where my faith is without borders. Hallelujah. And let me walk upon the waters. Hallelujah. Hallelujah. Efakaza ngendaba yakaPetro. Elithi iBhayibheli ngelinye ilanga babe travela ngomkhumbi. Amen bazalwane. And as they were traveling, kwase kuyabonakala okungadisithunzi in the waters. Amen bazalwane. Baqala bakhonona bathi yini lo ubani lona yini ngadisithunzela. Amen bazalwane. Kodwa base bayabuyisa umqondo bathi ngathi uye uJesu. Bathi awungempela uye. Kodwa ngiyamthanda uPeter ngoba lithi iBhayibheli wathi kusasenjalo uPeter wathi Nkosi uma kunguwe mbize. Amen bazalwane. Ngibize ngoba ngiyazi ukuthi uma ungangibiza wena ngiyakwazi ukuhamba ngaphezulu kwamanzi njengoba wena uhamba ngaphezulu kwamanzi. Lithi iBhayibheli nangempela wabiza uJesu wathi woza. Nangempela uPeter wayenza into that it was beyond imagination ukuthi umuntu angavela ahambe nje ngaphezulu kwamanzi. Amen bazalwane. Amen. Ngoba kukhona izinto amen bazalwane ezingenzeki ngaphandle kokukholwa. Hallelujah. Amen. Kukhona ukukholwa takes the impossible and turns it into possible. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Shojalo iBhayibheli uma yofunda nje incwadi kaLuke chapter number 1 verse 37. Because nothing will be impossible with God. Akukho okungenzeki ngoNkulunkulu. Amen bazalwane. Amazwi akhulunywa ingelosi bangaphazami. Lapho lithi khona iBhayibheli yayilethe umbiko ovela kuNkulunkulu. Amen bazalwane. Ilethele incekukazi kaNkulunkulu. Hallelujah. Amen. uMaria wathi uMaria enomgabaza ngalamazwi ingelosi ewakhulumayo yasidonsify ukuze ingelosi inyuse ukukholwa kwakhe. Ngoba when the angel of God came to Maria yafike yathi kuye uzokhulela uzale ingane wamangala uMaria wathi kanjani? Mina ngazi ukuthi ukuze umuntu azale ingane kufanele kuhlangane owesilisa nowesifazane. Amen bazalwane. Kodwa ingelosi ifika kuyithi no uzokhulelwa wena uzale ingane. Amen bazalwane. Makathi uzama ukuzisisa isithi ingelosi ingani nje nomzala wakho Elizabeth in her old age usekhulelwe. Amen bazalwane.
yayisithi kuye ingelosi for there is nothing engenzeki, akukho okungenzeki kuNkulunkulu. Amen bazalwane. Hallelujah. Ngoba uma sikhuluma ngokukholwa, amen bazalwane, kuyadinga ukuthi sikwazi ukwahlukanisa between faith and hoping for the best. Amen bazalwane. Ngoba uma singakwazi ukwahlukanisa between faith and hoping for the best, we take our hoping for the best and interpret it as faith. Kanti akukhona ukukholwa ukwisha and hope for the best. Amen bazalwane. Hallelujah. Ingakho ngithanda the English version yalencwadi yaka Hebrews chapter 11. Faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Ngithanda leli gama elithi substance. Amen bazalwane. Ngoba ngenkathi lithi substance bese lifaka no evidence, liletha umqondo okungathi siyenkantolo. Amen bazalwane. Ngoba enkantolo uma ngabe kuyoshushiswa icala, amen bazalwane, the reliance ukuze ijaji ikwazi ukukhipha isinqumo, they are reliant on evidence. Ngoba bonke abantu bayaletha ama-evidence. Ngoba enkantolo ngithi there's two sides. Amen bazalwane. Asuke alethe udaba phambi kwenkosi enkantolo. Uma the two sides zilethe udaba phambi kwenkosi enkantolo, bonke baphethe izinto abayibiza nge-evidence. Amen bazalwane. Kodwa ke uma ngabe inkosi enkantolo iyothatha isinqumo, kusuke kudinga ukuthi i-evaluate between the two pieces of evidence ukuthi which one is substantial. Amen bazalwane. Ithi lento ukholwa kuyaluwina icala, amen bazalwane, against ukungabaza. Kodwa inkinga ukuthi kufanele ukuthi kube ne-basis. Or for there to be a difference between ukholwa and a holy hoping for the best, there has to be substance. Hallelujah. The substance is uNkulunkulu. Amen bazalwane. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ngoba noma ungafisa ukuthi izinto ngathi zingahamba kahle, ukufisa kwakho unless it is informed by information, ukufisa nje. Amen bazalwane. Ngikhonda ukuthi bazalwane, noma ungafisa into uze kuyithandazele, kodwa uma ngabe iyophambana noNkulunkulu, angeke iphendule uNkulunkulu. Amen bazalwane. Noma ungazi ukudla 40 days and 40 nights uthi ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzoyenza, but because you are misinformed about God, you are misinformed about God's precepts, ibizo likaNkulunkulu, the moment kaluthandaza into yokuqala ushayisana nayo intando kaNkulunkulu. Hallelujah. Amen. But mawuthandaza ushayisana nentando kaNkulunkulu, don't expect uNkulunkulu ukuthi uzophula intando yakhe ukuze aphendule umthandazo wakho. Amen bazalwane. Yingakho umuntu ukuze abe nokukholwa, into yokuqala bekufanele ukuthi aqinisekise ukuthi unayo is the knowledge of God. Nokwazi imiso zakhe uNkulunkulu. Amen bazalwane. Hallelujah. Ngoba uma ungazi i-capability kaNkulunkulu, ungawazi amandla kaNkulunkulu, ungazazi imiso kaNkulunkulu, amen bazalwane,
noma ukhuleka uyokhuleka ngaphansi kwalokho uNkulunkulu afuna ukuthi ngathi amen bazalwane. Hallelujah. Ufane nale nkosi elithi iBhayibheli yake yathi inkosi ngelinye ilanga umprofeti kaNkulunkulu wathi akathathe bayazincika kaNkulunkulu athi akashaye amen bazalwane. Litho washaya bazalwane kathathu. Hallelujah. Kodwa ekushayeni kwakhe kathathu yayisithi ke umprofeti kaNkulunkulu ngoba ushaya kathathu shuthi nezitha zakho nje uyiqoba nje ngophinde kathathu. Amen bazalwane. He was not informed. Hallelujah. Yingakho washaya ngaphansi. Kodwa when you are informed uyawazi uku-aligna nalokho uNkulunkulu akakumisile. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Siqonda futhi nanokuthi umhlaba wonke izwe lonke ladatshulwa ngezwi kaNkulunkulu. By God's word everything, the worlds were formed by the word of God. Akuqhubekele nje lapha ekugcineni sivale. Ngokukholwa siqonda ukuthi izwe lonke ladatshulwa ngezwi kaNkulunkulu. Yeah. Kuze kuthi okubonwayo akuvelanga kokubonwayo. Okubonwayo akuvelanga kokubonwayo. Yabona ifaith iyona edonsa izinto ezisithekile ilethe to the physical. Amen bazalwane. Ukholwa ikhona okuthatha into engazeki iyenzeke ebantwini bese isuse ku spiritual ilethe to the physical. Amen bazalwane. Amen. Hallelujah. Amen. Ifaith ngoba inguqiniseka iyona eyenza ukuthi uNkulunkulu ukhanyisela into by faith ekashini sekusithekeni okwazi ukuthi wena ngokukholwa bese uyayidonsa uyiletha to the physical. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. So thatha two more verses bazalwane bese uzohlala phansi. Awujampela ku number 6. Khona ku 11. Kepha ke ngaphandle kokukholwa akwenzeki ukumthokozisa. Without faith it is impossible to please God. Akwenzeki ukuthi uNkulunkulu angathokoza ngomuntu engakholwa. Funa ukuthi akaqale ekholwe umuntu. Amen bazalwane. Amen. Hallelujah. Amen. Bese thathe Romans chapter 10 verse 16. Kodwa abalilalelanga konke ivangeli. Yes. Ngokuba uIsaya uthi, Nkosi, ngubani owakholwa ngesikuzwileyo na? So lapha ke uApostle Paul lobayo writing about the Israelites. Lengxenye bengikhuluma ngayo lapha ngenhla ko 3. Lengxenye ethi umuntu bathe bengakwazi ukulunga kaNkulunkulu base bayimisela okwabo kulunga. Maqhubeka lapha kuApostle Paul uyachaza ukuthi inkinga yabo isuke yaba ukuthi abakholwana. They have not believed our report. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Uthi ayifunde ngesingisi, ayifunde ngesingisi. 10:16. But not all the Israelites accepted the good news. For Isaiah says, the Lord who has believed our message. Lord, who has believed our message?
But they did not all pay attention to the good news of salvation. For Isaiah says, the Lord who has believed our report. Kodwa bonke abakholwanga amen bazalwane i-report, they did not receive it. Hallelujah. Abalalelanga bonke ivangeli ngokuba uthi Isaiah, Nkosi ubani owakholwa ngesizwileyo na? Amen bazalwane. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Awuthathela no 17 besesova. Ngalokho ke ukukholwa kuvela ngokuzwa, ukuzwa kuvela ngezwi likaKristu. Ngalokho ke nansi lento bengisho bazalwane, ukwehlukanisa between hoping for the best, amen bazalwane, and faith. Sikwehlukanisa ngokuthi hoping for the best wena nje ufisayo, amen bazalwane, informed by your own wishes, informed by your own good intentions, amen bazalwane. Kodwa uma ngabe sikhuluma ngokukholwa, sikhuluma ngento eyifruit yezwi kaNkulunkulu empilweni yomuntu. Ngoba ukuzwa izwi likaNkulunkulu ikhona okuproducer ifaith. Onganzwanga izwi likaNkulunkulu akakwazi ukubalelwa njengomuntu onefaith. Amen bazalwane. Amen. Ngoba izwi likaNkulunkulu ilona elidalayo liyakhe phakathi komuntu ifaith. Hallelujah. Ilona elenza ukuthi uNkulunkulu angagejani noNkulunkulu. Hallelujah. Hallelujah. Yabona kunezinye izinto oke uyifunde kanzima. Ngeke kwaba khona isikhathi lapho ngamphuleka kuNkulunkulu kukhona utsho engilicelayo, amen bazalwane. Multiple times. Kaningi uzizwe ngathi ngiseduzane nokuthi ngiyithole into engiyicela kuNkulunkulu. Amen bazalwane. Ngoba ngithi lento besikhuluma ngayo bazalwane last ukuthi uma ngabe ukhuleka ngomoya kaNkulunkulu ubuye uphethe receipt kamoya. Amen bazalwane. That your message has been received by God. Hallelujah. Leyo nto ke iyenza ukuthi ulinde kusunokubonga. Amen bazalwane. Kwenzeka ngithi ngiyakhuleka, I asked for something from God. Ngabuya ne receipt ethi my message has been received. Amen bazalwane. Sadlula isikhathi yangafika yona. Bangayithola. Amen bazalwane. Babizwa ukuthi I must take a step back. Ngike ngihlolisise ngithi mina, God, what is your word? Baqondana nalento uthini wena Nkosi? Baqondana nalento. Amen bazalwane. Ngoba akeve avela engathembekile uNkulunkulu mawamazi, ungazazi imiso zakhe, ungalazi izwi lakhe, ungayazi intando yakhe, akeve vele engathembekile uNkulunkulu. Uvela enguNkulunkulu ongayiphenduli imithandazo, enguNkulunkulu onama favorite. Hallelujah. Amen. Wathi emva kwesikhathi, the only answer that I got was not answering lento ngicela kuNkulunkulu, kodwa waphendula mina ngokuthi nangu la mina ngifuna ukuthi unake khona. The most confusing thing empilweni yakho ongahlangabezana nayo ukuthi kuvele kube ngathi uNkulunkulu akayinaki lento wena oyinakile. Amen bazalwane. Amen. Uthi ethandazela into uNkulunkulu alokakhomba kuseceleni. Take. Shithi mhlawumbe uNkulunkulu akayimisele ukuphendula umbuzo umkhuleko wakho. Kanti uNkulunkulu
is ever more concerned about your positioning. Hallelujah. When a concern where are you positioned in relation to Islam? Amen bazalwane. Ngoba uma uhlala ezwini likaNkulunkulu kusho uJesu, uma nihlala nigcina izwi lami, nihlala othandweni lami, niyocela noma yini bese niyokwenzela lokho. Amen bazalwane. Kodwa thina singabantu i-challenge yethu ukuthi siyathanda ukugqamalaza. Amen bazalwane. Ngolodwa unyawo ngikuyo lento kaNkulunkulu, ngolodwa ngikweyami into. Hallelujah. I am asking from a perspective yokuthanda kwami, but at the same time I'm trying to position myself in relation to uthanda kaNkulunkulu. Amen bazalwane. Hallelujah. Hallelujah. Bese vele bengathi uNkulunkulu akayiphenduli umthandazo. Kanti uNkulunkulu makathi uma nigcina amazwi wami nihlala uthandweni lami, uthi hlalani ngapha kuleli side. Amen bazalwane. Anytime sithola iBhayibheli likhuluma ngokuphendula kwemkhuleko, there are two things involved. One, ukuthi wena uposition kuphi maqondana nentando kaNkulunkulu, and two, amen bazalwane, ukuthi ucela kanjani. Uzathi ngelinye ilanga you have not because you asked not. Amen bazalwane. Athi anina lutho ngoba ngiceli. Hallelujah. Engathi kube bekagcine lapho wavala besiyothandaza siqale sicele uNkulunkulu. Kodwa usethi ke mangabe eqhubeka athi futhi noma nicela anemukeli lutho. Amen bazalwane. Even when you pray, you receive not. Ngoba you pray from a selfish position. Uma nicelela into yokunandisa nokuthokozisa nina, you have not taken up a position in relation to ithando kaNkulunkulu. Hallelujah. Angakayiphelelisi kahle ekumeni ezwini likaNkulunkulu. Hallelujah. Nazo zonke izinto enicelayo nicela ngoba nithanda ukuphakama nokubonakala ningcono kunomakhelwane, and hence you receive not. Amanye amazwi inhliziyo yenu ayikho lapho ekufanele ngabe khona khona mangabe nithandaza. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Thembi niqaleni bazalwane, indaba uNkulunkulu ayibeke enhlizweni yami eyolungileyo wakhe. Amen bazalwane. Nokunye ke futhi mhlambe ngokusizwa inkosi ekuyohamba isikhathi siphinde singene kuko, kodwa manje behlezi le ukuthi olungileyo wakhe uphila ngokukholwa. Amen bazalwane. The simple question odinga ukuthi wena ukuyibheka ibuze empilweni yakho ukuthi ukhona yini ukholwa empilweni yakho? And most importantly, what informs ukholwa kwami? Hallelujah. Yini into eqinisekisa ukholwa kwami? Uma ngithi ngiyakholwa nje, qinisekiswa yini ukholwa kwami? Ngoba your well wishes ukufisa okuhle is not good enough. Amen bazalwane. Amen. Hallelujah. Amen. Ngoba bayenzeka ukuthi umuntu nama well wishes anawo, uthola ukuthi the pronouncement and the condition of the heart kuyaphambana. Amen bazalwane. Yabona nje kube bekuya ngabanye bazalwane, ngabe manje sikhonzela kwi-auditorium. Amen bazalwane. Ngoba ngokufisa kwabo umhlaba abambi lotho bayonikela ukuthi sikwazi ukuthola i-auditorium yokukhonzela.
Amen bazalwane, indawo well wishes. Hallelujah. Hallelujah. Kanti i-positioning ithi yona unikela ngisho ngayibambabi lotho. Amen bazalwane. I-positioning ithi uqala kwakho ukunikela, uqala ku-cent, manje kuno 10 cent uqala ku 10 cent. Amen bazalwane. Bese uNkulunkulu bona ukwethembeka kwi-10 cent. Uyena uNkulunkulu oyothi ekhambeni kwesikhathi akukhulise. Amen bazalwane. Ukuthi ukwazi ukunikela nge-auditorium. Amen bazalwane. Hallelujah. Hallelujah. Ngoba ukumkhonza kwethu bazalwane uNkulunkulu, it is well rounded. Amen bazalwane. Kuthi inhlangothi zonke zempilo yethu. Akumele kube khona uhlangothi lempilo yakho oyigodlile igodlela uNkulunkulu. Amen bazalwane. Amen. Hallelujah. Amen. Bensabheka ngengaqhwashe nje ekseni ngathi uma sengibheka ilona ama notification vela enye ivideo, this guy ukhuluma ngokusebenza kaSathane, uthi uSathane just wants a nail in your house. Amen bazalwane. Uthi lento ifana nomuntu owafika ekhayeni lomuntu wathi please sell me your house. Amen bazalwane. Wanqaba ke umninindlu kuyidayisa lendlu, wahamba lo muntu wayefuna lendlu, uthi emva kwesikhathi waphinda wabuya lo muntu wathi okay yazi kulungileke, don't sell me the house but sell me just a spot on your wall lapho ngizobethela khona isipikili. Amen bazalwane. Uthi wathi uma ngabe esesibethelile leso sipikili wahamba, wabuya ngelinye ilanga ephethe isaka. Hallelujah. Amen. Egcwele ilwane ezifile. Wafike wazusihenga kulesa sipikili. Amen bazalwane. Amen. Esikuphi siphakathi endlini. Uthi waqala wathi uyakhonona umninindlu wathi cha awukwazi ukukhonona lesande sipikili, ngithengile le ndawo eyami. Uthi ekuhambeni kwesikhathi umninindlu wagcina engasakwazi ukuhlala kulendlu, wabona ukuthi ngcono ngiphume ngoba ngikwazi ukuphila nalokulunga la ekhaya. Ethi uSathane empilweni yomuntu akafuni izinto eziningi, ufuna just one small opening. And with the small opening uSathane ubeseyisebenzisa uxosha konke ukuphila okukhona phakathi kwempilo yomuntu. Athi kodwa umehluko ukuthi uNkulunkulu empilweni yomuntu akafuni isipikili, ufuna wonke amakamela. Amen bazalwane. uNkulunkulu empilweni yomuntu ufuna every aspect of your life. Uma kukhulunywa ngolungileyo wakaNkulunkulu kukhulunywa ngomuntu ophelele kuye uNkulunkulu, ongakudlanga lutho kuye, kuthiwa lowo muntu ubonakala ngokuphila ngokukholwa. Amen bazalwane. Ngoba yabona ukuphila ngokukholwa kwenza ukuthi kwesinye isikhathi yonke kufike isidingo lapho sidinga ukuthi ungene ephaketheni ukhiphe into yakho yokugcina unikele ngayo. Amen bazalwane. Kodwa ngoba wazi ukuthi impilo yakho is owned by God, kubalula ukuthi ikhiphe lento ngoba ugodlanga lutho, ungolungileyo wakhe, impilo yakho iphelele esandleni sakhe. Hallelujah. Hallelujah. Lokuyiloko nje bantwana benkosi namhlanje kuseni uNkulunkulu
akuvusa nje enhlizweni yami isike sibuke nje amen bazalwane hallelujah sike sibuke nje hallelujah and we take a deliberate position your call hallelujah yabona taking a deliberate your call amen bazalwane senzohlala phansi. It means ukuthi impilo yakho yonke in everything that you do uthi nento okwazi ukuyenza wenza ngathi awukwazi ukuyenza nento namandla ukuzenzela wenza ngathi awunawo amandla ukuzenzela amen bazalwane ngokuphila ngani ngokukholwa hallelujah ikihluphe lento thina esisebenzayo esinama payslip ukuthi uma ngabe ufuna utho ube influenced by i-payslip than by ukholwa. Uma ngabe ufuna ukuhamba uyothenga imoto uyithenga ngokuthi i-payslip iyavuma yini ukuthi uhambe uyithenga. Hallelujah hallelujah. Yazi bazalwane sefakaza nje kafushane ngesathi ngelinye ilanga lapha ekhaya sibona sigugelwa imoto sathi ake sihambe sithenga imoto sayibeka imoto sabona hayi ngoba ama calculation ayikho yini we can afford it mhlambe uma sizoyithenga le moto kukancane nje kusipitcha kwayo amen bazalwane kwi budget yethu sahamba sayofaka ke izinto zemoto yathi mayibuya ayibaqaba belungu bathi angeke lo khona ukuthi ake nihambe niyolungisa amen bazalwane you cannot afford this car i-payslip masibheka i-budget masibheka uthole mana sikho babi kakhulu amen bazalwane sakudlulisa sakuyeka kanjani wathi ukuhamba kwesikhathi uma sesihamba ke ekuhambeni kwesikhathi sekuvuka isidingo amen bazalwane but manje lesi sidingo asisaqondene nokuthanda kwethu. Previously when we wanted to buy a car we wanted to buy a car that we like amen bazalwane efeza nje our own selfish desires. It was not that expensive kodwa savaleka sangakwazi ukuthi siyithole mase kuhamba isikhathi sesihlala phansi ukuthi yazi enhlizweni yami sekuhlala into ethi ngenxa yomsebenzi kaNkulunkulu sidinga ibhaki la ekhaya esizokwazi ukuthi sithwale ngayo izinto nje because of umsebenzi kaNkulunkulu. Ngangempela saqala sasukuma sithi ake sabe sike siyobheka. It was not even 3 or 4 months later from that moment akashintshi lutho, salary is not increased, budget akashintshi significantly amen bazalwane. Sasisiyahamba ke sithi siyobheka imoto imvamisa ukuthi mangabe uthi ayikudayisa imoto kaningi bayabadinga ukuthi uqale bakubuza ukuthi manje khona imoto nayo uyazi mama ngale imbuzo ahleze sihloma yona lapha yana masihamba sithenga imoto ukwenza lehambisa le sathi ya besithi sifuna ukuhambisa le hayi baqaleka bathi yona singayithatha kodwa ke khona imali ezosala sithi niyasilimaza nosikanjani ngoba phela sibheke ini ibudget izosilimaza. Wahamba ke wafika lapho khona ke esithi ke kodwa ke akelethe into zenu sibone mhlawumbe khona esingaphuma nakho. Hayi ngempela safaka wafona
esethi hayi futhi to make matters worse masiloko sibheka siyacompare nisakhathalisa abantu bazalwane ithi kimi inkosi kahle naku lapho ekufanele ukuthi uhambe uyogqomoza khona ekufanele ukuthi uhambe uyothenga khona abantu bazalwane sathatha-ke lokho okunye besikuthanda sakubekela ecelezi ake sihambe siyozama le inkosi ethi asihambe naye wafona lo sisa nje hayi konke kuhamba kahle hamba kahle athi yebo konke kuhamba kahle manje ngoba lapha yana hayi leso ngiyobona ukuthi nilungisa kanjani kodwa la hayi konke sekulungile seneza nizoyithatha amen bazalwane amen ngizama ukuletha ubufakazi ukuthi umehluko between ukuhamba ngokufisa nokuhamba ngokukholwa ukuhamba ngokwamandla akho nokuhamba ngokukholwa amen bazalwane ngoba mawuhamba ngokwamandla akho uhlolwa wona amandla akho ukuthi angakanani kodwa mawuhamba ngokukholwa which is informed by ukukhuluma kaNkulunkulu amen bazalwane uvela hambe ngaphambili uNkulunkulu umangale wena ukuthi kanjani uNkulunkulu evula la. This is an even bigger door than le mina engihlulekile ukuthi ngingenele ngawami amandla kodwa ngoba uNkulunkulu esethanda yena nokucela kwethu seqondana nokuthanda kwakhe amen bazalwane uNkulunkulu wasenzela umangaliso amen bazalwane hallelujah ngoba isimanga nje ukuthi kanjani inkosi sathi kodwa ke it makes sense ngoba we shifted the position from ukufuna imoto that served our purposes saqondanisa naloko okufunwa uNkulunkulu uma seqonde nokufuna uNkulunkulu asisadingi thina manje to work very hard to get it ngoba manje it is no longer our territory of operation kodwa sekuyi territory kaNkulunkulu yokwenza hallelujah hallelujah bengithi angithula ufakazi nje bazalwane ukuthi kunezinto uNkulunkulu ayisebenza ke empilweni zethu zidinga nje ukuthi siyiposition yourself kahle necebo lentando kaNkulunkulu and see God do things in your life umbone uNkulunkulu asebenza izinto empilweni yakho izinto abantu bebangakazi bacabanga ukuthi ziyoke zenzeke hallelujah izinto ngisho nasemndenini wakho bebangakazi bacabanga ukuthi emndenini wethu kuyoke kwenzeke into efana nalena but because you have positioned yourself necebo likaNkulunkulu wakholwa wamthemba uNkulunkulu watch God open doors. Hallelujah. 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 It's love.